mayam bu khurumjari impact bigi manung khona miyang tabe punang po aham taram oksari loina ngasi na khoina khanak jagadru topic asi manipur gi yelho sinjak haitare indigenous food items singsi mato kramna akoi national gi thakta international gi thakta akoi प्रजा मियाम दा कमाइन खन गदगे अमसुंग मसिना कोई द टूरिस्ट की एंगल दसु करम मोंग दा मसिना टूरिस्ट अट्रैक्ट तोबु याबगे अमसुंग मसिना एस एन एंटरप्रेन्योर ओइनसु कमाइन डेवलप तोबु याबगे हबि मतंग दा खन गदुगी मतंग दनी अदुग लोइना ना ngasi खनन नैनबा सिदा सरुक याबगे दरु से आनों दा आइ एक्सट्रीम राइट लेबसी अखोगी टी सना जाबा हानगी जनरल सेक्रेटरी नि ऑल मणिपुर एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन अदुग फूड एक्सपर्ट नि अदुग मणिपुर एंटरप्रेन्योर मयाम पुथोकना बहनबदा अचोबु थौदांग लोबिरिबा यामबनी तामु सना जाबो ताराम ओक्सरी वेलकम टू मनंग होना अदुग आइ हेक राइट लेरिसना खुराइजम अथवा मैनेजिंग डायरेक्टर इनोवेटिव यूथ सोसाइटी मणिपुर इनोवेटिव यूथ सोसाइटी मणिपुर मंगा इंक्लूडिंग इंटरनेशनल की थाक यावना चिंजा की फेस्टिवल पांगतोना मणिपुर की इंडिजिनस फूड सिंग सिबु तसेनो मियाम द खंगननबा मसुंग मसिना करंबा वे ऑफ लाइफ ता मसुंग अखोगी इकोनॉमी द काय फाउदा डेवलप तोबु याबगे हाबिगी मतंगदा यामना चावना अचौबो चांगिंग अम तौदन ngasi mai pakna changselakpada अचौबो थौदांग लोबिरिबा खुराइजम सना खुराइजम अथौबनी अथौबु तराम ओक्सै वेलकम टू मनंग होना अहमत लाक्सनिंग से हजि खोगी ngasi gi टॉपिक सिगु मरि लेना इंडिजिनस कोई फूड आइटम्स सिंग से कमाइना डेवलप तौगनी कमाइना पॉपुलराइज तौगनी हाबि वखलुन दुदा सोइदना सिंबि खिबो माले हजि फाउदा सिंजा फेस्टिवल सिगि रेस्पॉन्स कमाइ तबे दुगा निंगिबो पांदम दो फांगेन लौबिबा हंदक कोइन हजि हजि सिंजरिबा चिंजा फेस्टिवल तरुक सुबसी मसिना कोई तरुक सुबा एडिशन नि दुगा कोइना हौकिबा चाहिदी आइगी एक्सपीरियंस की वइनादी 2008 तगी कोइ अहानबा इंडिजिनस फूड सिंग असि प्रिजर्व तौनबा प्रमोट तौनबा दुगा मसि लार्ज स्केल दा प्रोड्यूस तौननबगी ऑब्जेक्टिव ता सिनबा हौरखिबनी दुबो हौजि फोगु चंगसलकपगी वइनादी चिंजाक फेस्टिवल की अहानबगी ऑब्जेक्टिव सि कोइ खरम मखैदी कोइ माइपाकपा अमा ओयना कोइना लवे मरमदी हाना मणिपुर दा कोइगी इंडिजिनस फूड की मराइबक हाइबा तारे मसी अखोइना तौजखिबा फूड एक्सप्लोरेशन कैंपेन अमदी मदुगी तोंगानबा रिसर्च मेथोडोलॉजी खरा मै कोइना अप्लाई तौरगा ममांग तौखिबा कानसिदा अखोइगी लेरिबा येलो चिंजाक सिंग असि यामना पिटी कंडीशन हाइबा तारे होजिकसु अयाम्बा लेरि तौ मरमदी कैनो हाइगंदा कोइना से मिट हेक उबदा अखोइगी इंडिजिनस मथेल हाइरगदी अखोइ सिंजू दगिदी अखोइ पाकनम बा दgi nganam दगिदी कोई पुगयू वायुगुम्बा सिगुम मथेल सिंगसिने मसी अखोइना येंबा कांदा हुजि हुजि ओइना खरा खरा रेटेड होय होटल गुम्बा फास्ट फूड गुम्बा दसो कोई क्या उबा फंगोय मेन्यू दसो यावरोय मसी लेरक खुलकता कोई लेरक की कोंदोंग दा करीदा फलोंग न तौरगा यामना चंबा लेरक मचा अमगा तौरगा दुमाइन तौबा फम दा लेरम ngaktane अदुबो चिंजाक फेस्टिवल न लाकपदगिदी मागी लेरंबा हानगी लेरंबा लेरक खुलकता कन्फाइन तौरगा लेरंबा पोटसी कोई स्टेट की थाकता दनतना कोई इंटरनेशनल की थाकता फोबा खरम मखैदी मयाम दे एक्सपोज तौदना अखोगी सु सुमाइना फूड रिसोर्सेस मरांग काइना अखोगी सिविलाइजेशन सिगा पुन्ना थोलकपा चिंजाक छिंग अखोगा सागोनना सीजन ग लोइनना अखोगी फेस्टिवल ग लोइनना पुन्ना पुन्ना लाकपा अखोगी चिंजाक मटेल सिंग अमा अखोगी सु लेरि हाबसी होजिकती याम मरांग काइना मणिपुर दे लेबा मिपुम खुदिमंगना चिंजाक फेस्टिवल की द पुथोइबा मटेल सिंग मचल सिंग मतम कुइना उरुद्रबा चाबा फंगुद्रबा मथेल मयाम पुखलक्तना मफम सिदा मयाम द पुन्ना उननबगी तंजा अमा पीरब्रा हायना कोइन लौजे अदु मसी चटकदबुदी याम वाली अदुबो हौजि फोगी वैना तरुलक चाही तरुक तरेट की स्पैन सिदा मान लाइबा मागी थाक हाइबा तारे मियामना पिबिरिबा रिकॉग्निशन सिगा येंगगदी अदु माइ पाएना लवे अतोनसी याम मेक सिंग तपी अतोनसी मतंगदा अखोगी एंटरप्रेन्योरशिप की एंगल नोमददी हौजि की सिंजाक की पोस्टना कदाइ भोबो खोइ डेवलप तोबे मागी स्कोप से कदाइ भोले लोबे हौजिकती साइंस एंड टेक्नोलॉजी अदगी फूड प्रोसेसिंग की कनोसे हम चाखोखरे अदुना अखोना तौबे यादबसे अमत लेग्रे मसाई हाबिखिबा अखोई सिंजू बोरा अखोई मैतेगी थाइलैंडगी लेको इंडिजिनस प्रोडक्ट सिंगचे मासे कोइना कोई नेशनल लेवल अखोना पोचलो पुतुपु यारे हाइजी अखोना बोरा मक्ता हासु बोरा से कोई कखवा बोरा से अखोना यामना हाइजीनिकली अखोना मसी पैक तोरगा हाइजीनिकली कोई फजना प्रोसेसिंग तौरगा अदगी कोई योजे कच्चिंग की बोरा थोलेबा कच्चिंग की बोरा सिंचे कोइना मरोना कोई टेक्नोलॉजी की हाइजा तारगदी अकोना थाउसी यावना कोना रिजर्व तगी कोखले अदुका थाउसी यावना तकोना पैकिंग तौसिलगदी नुनिनी हुमनिगी मनुंग रेंसिडिटी फॉर्म तौतना अदगी पुमकनी नमथिरकनी दगा सुचुत लावकनी अदो थाउसिंचे कोइना कितंग
कोई की हाइड्रो है ना कोई की ऑयल एक्सपेलर है तारे को उरु लुंगा का कोई वॉशिंग मशीन द फीसु उंग बदु वाइन अमतंग जला उंथो खरगा मोन याव थाउ सिंजे लोन मो लौथो खरगा दी पैक तो मतम दा अदुम था अमा अनि फजना अदुम थंबा याने सिमाइना सिंजु दो रसु अपन मरु ना कोई सिंजु जामना प्रमोट तो याबा कोई आइटम मन इंडिजिनस प्रोडक्ट ने सिंजु जे कोई ना प्रोसेसिंग तो बदे हौरगा खितंग कोई ना चेक्शन मिराबा हाइबदे कोई ना आया मतम दा कोई ना कना खरदी हवाई मतोन चाउ दि तिन द पकबा चेनबा पक्तो कोतो तौरिसे मदुर यावबा मै मता दिनुने हाजरिबा मै मता मचिजे यावतिरबा कोई ना सिंजु सिगी हवाई मतोन दो चामसु पोट मचन जिंगे चाम तमदा चम चमना कोई थुम की सोल्यूशन से हादि सिंग लिटर अमदा थुम ग्राम कुन गतंग हापचल द थंबिरगा तिंगगा मदगी चाम थोगा हे कंगलके थंबिरबा अदुक अमुक सिंजु से तोलगदी सिंजु से पुमोर हाजरिबा मदुर यावबा मना सिंग यावबा मै मता सिंदो लोइना मक सिरनेबा अलगी कोना पैकेजिंग तो मतम जो कोना सिंग पैकेजिंग एना होजिकती थोलेबा अरा सिंग पैकेजिंग जे आइदी वैक्यूम लौथोपा मदो याव नुंसी सिंजे याहोंदा बातारे कोना आचार मता हालासु नतगा कयम पोमता हाल मतमदसु कोगी अकोनि नाम सेक्शन बिगिदुची मै मताने पुमली ची नुंसित का कोगी इसिंगा चिनेबा इसिंजे यानगे याहोन बिद्रबा नुंसित यानगे याहोन बिद्रगदी पोखदी मक्जा मत पुमोयबा आना कोई हाल मतमदसु नुंसि याहोन हाल बिदबा नुंसित प्लास्टिक मक्ता हाल मतमदा नुंसित खितंग मेथोक पिरगा नुंसित यावना हालगदी पोरकी मागी लाइफ स्पान जे कुइने चकनेबा सुमाइना तोंगान तोंगान बा कोगी प्रोडक्ट खुदिमक मणिपुर की चाव बोरसु खेर बोरसु प्रोडक्ट आइटम खुदिमक से खितंग वखन खितंग थाजरगा टेक्नोलॉजी खितंग हापचलगा अकोना लोनमक से लेवल खितंग फजहलगा कोई नेशनल लेवल अन पुतोप यागनी अकोगी चिनी चंपू हातारे थानदगी लेरक चिनी चंपू से हजिकते मुखिदोरे र चिनी चंपू से चिनी चंपू से कोइना थान चिनी ओइन हापदगसु हजिकते टेक्नोलॉजी अन अन थोरपनिना चॉकलेट की फ्लेवर खितंग हापगा चॉकलेट की टाइप ता तौरगा चिनी चंपू से स्ट्रिंग पैकेजिंग चिनी चंपू की शेप से कायदना चप चाना अखोगी पैकेजिंग तौरगा अदुम चिनी चंपू का जे कोई मपालन एक्सपोर्ट तौब यागनी अदगी दिल्ली दा कलकत्ता दा बॉम्बे दा अफम कुदम अखोगी मणिपुर इंडिजिनस चिनी चंपू से अदुम योन यागनी तौदबो हाइजीनिकली अमदी नीट एंड क्लीन दा याम एट्रैक्टिव ओइबो मोंगदा पैकेजिंग तौरगा लोन याबा गातने आई सिमान थमजनिंग थौसी मतंग लाक्सनिंग से को तमोन सु माइ याम सिंग थंबी टेक्नोलॉजी याम जाखले राइट प्रोपर्ली पैकेज तौरगा दगी अखोइना मंगोंदा पुम थदन पथदन मयाम से तौरगदी हाइबो फुम थंबिरे हजिकि अखोइगी सहाव हारे अदगी संगोम खेर हारे हाइबो सिंग सिमा पालम दा याम पाम इवन फॉरेन कंट्री ने याम पाम कनु गातने इंडिया की मनुंगी मपानदगी दिसु याम पाम गातने अदो मणिपुर अखोइगी सिंजू से हंतक मक्ते खर उ फंगे दुकान दा अखोइगी सिंजू सीगी मचन खिसि लोइन हापगा से खाव तौरगा नु फाव चटपगी कनु दि उजौ फंगे अबोनो जे हाइबी पोस्टना याम कुइन चटपगी पोतु नि मरम दे खोइ पालम दे एक्सपोर्ट तौदमिना अदो हाइबो सिंजाक फेस्टिवल ngasi बावदे इंक्लूडिंग इंटरनेशनल यावना पांगथोक कानसा मणिपुर की इंडिजिनस फूड आइटम सिंगी डिमांड गुम लाप लेरबा अदुगा हजि फावदा मखोइदा खितंग द ओरसु अखोगी थादोपु खोपगी फिल्म से लेरबा कमाइले मधुगी स्टेज तुमदी खितंग वाटखिनी हाबदी हजि अखोइना चंगजलेबा चिंजाक फेस्टिवल की ऑब्जेक्टिव से मसी ऑब्जेक्टिव पंसाई अइना पंजखिबा पी से प्रिजर्वेशन प्रमोशन प्रोडक्शन हाइबने अदुना प्रोडक्शन की स्टेज सी मसी लास्ट होइदिनी हजिक लेरिसी प्रिजर्वेशन की स्टेज ने हाइजबि मरमदी चिंजाक मयाम अमा एंडेंजर्ड ओइरब मुट खिगदोबिगी ngairaga leiraba aduga khara amana almost extinct oigraba se extinct oibagi example khara lei se for example kakching da koigi kakching gi tomal makhong da leiba koigi ima ama leirami koi chinjak festival hana yauramba ima ibi ma haise ima ibi ma si magi kakching tomal makhong si magi kabok ki magi factory ma cha ma leje kabok si mana ma da kabok khoidum kabok hingtot dagi di chahau kabok adu da kabok makhan yam puthoi ma se koina chinjak festival da puthok pukanda hojik kabok si just achapur en sana de na achapur en sana dre ma di rituals da ceremonies da tangai phadana koi gi lai gi thorum de yaudi ya da ma chal ma gi type da adwai da thamgre aduna adugi phibam da leirabni na mana festival si de yaw kanda magi pochit si pura low oire aduna maram oire kanda khoi gi achapur en chana ramba ato ba hengan gi mathel me am leigre hairiba mayam si hujik extinct koi doi gi almost oibus yawshalabani oigedugi thrak yalal leiba sida natana chinjak makhal yam leigre apunba chinjak koina ngasi bawda research torok thengnari si indigenous food ta fast food as well as hoigi achapur en chana ba snacks sida paba kanda mathel chama ka humfu gumba thengnare koina hujik se chama gu humfu si manung da
humdragumdi pura mut labagumba mut twigi ngaira lebagumbi stage ne ano hairiba singsi hana koi preserve to bum change preserve to boise kamaina to duna ha kanda magi leisure limited magi business to madu ekona hinganna ba lakna basine miyam da madu popularize to basine aduga chana na ba madu chaning ba pohan ba aduga loina na mongonda sai mana puthoiba product sida matamgi angang singsi taste but the demand to riba taste to madu improvise to bum change aduna hanagi khogi chuhi khaktang to laga semba kabuksi masi koi cheese khangde tamo saibana cream khangde kaino kaino matamgi flavor hapsan bam change say for example koi America da puthokpa McDonald gi burger si hana puthori si banani khak toroga khamen sin baga kobi kha chappaga eta torom bane adu matung da cheese hape huji ti chicken mackerel adigi di adu ada ana angar phangna flavor si matam gi demand bi matung ina mi di evolve toroga la adu akhoi su akhoi gi chinjak sing si evolve toroga problem change adu purang na hona bada hana moi si market ta moi gi business sustain ton bam change ba huji se best example da huji toriba akhoi gi chinjak festival si ja kakchingi koigi teima jamini na puthoi magi chahau gi mathel singse mana chahau matum na puthoi se huji adugi idea se lakwadagi thangna ba stall da koigi teima rita ko wamna mu chahau gi ladu puthore i adagi chahau gi koigi cake puthore i chahau gi cookies puthore i sumaina koigi lejari ba resources mayam sina matam ga chunaba chinjak singsi sum tamna puthora kan han dudagi khara develop tawraga khara improvise tawraga khara sum phagal halaga maduna phajana magi market ki kanoma base ama establish tawra agadi hujiki export ki poche daida kano su yam na make sing topic thubona adi matang silak sini ni si ako even cinema phauda ko gi singju borana oinambra agi chau mo na khawa adi wa khlor malak tana comparison si tawni adi gi hujik mayam na mu asa tum nei si manipur si train for sale kan train manung sa ako gi kano ge ako gi mumphali ka bang ta singju bora ka na yolo pagi film phauda labne adu matang sa ilak sini ni si hujiki angang sing sa mimi gumba adi gi ako gi sabada sa si suja saning da ba sing ba mayam ako gi market se pura control to re paisa so am ting ba adi gi angang na masam so bai tare hojik ai bi ba mai tawdana masi replace to ba ko indigenous ki item dik semgal pa ya bi lambi di legda adudi yam le adugi potential di ya patana le leiba potential je akoi di chahi nipan hena masida nainaraga masida lupaga labni na koi di phajana ubu phange ba tawudu masi miyam gi su achoba responsibility im leiba se akoina angang sing sida akoina podama chaw kenuma chapor leiba matamda yarim khai akhoi gi lejari ba poching si leiraga pijaba si tambi ga dongne mapan dagi laiba sing si di achong so ba corporate sing na sagi market monopoly tongna na bokna bada loina moidi masak yam phaja halaga packaging si da paisa tatain thadaraga pot manung da na kasu yaudaba alu ama khangna semba alu chips tu lupa kun piba packet ama ontholina alu kilo amagi maman ne lupa kun nei se alu kilo gi chips tu di khoi thangu bo ngamoy adumain tawdana adugi idea da moina changjalak penetrate tawsale akoi gi market si almost hujikti imported food items me amsina occupy tawrog lei not just dukan da kaida natana hotel sing se manipur da lei hotel sing si masi indigenous food item am pho he yon de habi ai am pho he yon de koina phana research tawrog yeng eba 2 star 3 star lei hotel si dagi horaga akoi gi mayang gi chayon ba sumnagi cha hotel se si phogi manung si di yengda menu si yauroi aduga imai ben singna sagi polak ta karida kathen sanda lekai gi lerang machin da kaida khara leili se anu machine ba khone kan puthoraga market ta moi se muk injan magi mafam ma kalana na bana khone kan hona jari se anu madugi stage tu ne huje khone kanna kai hatare struggle tawga leili ba face adwai du da ne ba anu machida laiba thi di magi potential si kyam leige haibu indigenous food haibu pochida yaurkodoi pochi khoigi sector ahum neba art and culture di kaino aikhoigi living heritage ki portion nama neba aikhoigi identity se aikhoigi chinjak si yawe ai identity se proof to matam da aigi chinjak yawgodoi neba aikhoina lamam da chatpa kan su lamdugi chinjak tu khoina aduna masak tu lamdugi hena hakchang da madu sense am piri neba taste to pidoi ne mana vision piba nakona sound piba manatona piba sumaina chin lei gi pochi da khoigi lamchi gi chinjak ne piri me aduna any lamdugi mi ba indigenous community ma hairase mo gi chinjak si yaudu sunga yaroi aduna art and culture gi pochi da swaida ma se demand tawe number 2 da lai se tourism sector da tourism industry da khwaidagi one of the most important component of tourism industry hai the indigenous food industry sine indigenous food yaudu bi yaroi indigenous food yaudana lamdugi tourism chakhot pa na pum pha song amoy akoi sangai festival da so adum government na de dum lauri
indigenous food फंगन गनी indigenous food से important ओय है बम दिमोजु खंगे बा but मधु indigenous food to promote तौना बा मधु योखन ना बगी मोइद पॉलिसी में लेब्रा है लेते अदुआई दुदा खितंग conflict खर थुए अदुना sometimes अकोइना सु मोइदा law यावी अदि मधु demand तो यावी मसी पोजेस माइन तौसे अदुना tourism की sector दुमले last दा कोई तमो सना जाव होगी sector दा चांग कदुने industry sector से अदुआई दु लाख पकान ददी सागी packaging तौदुना export तौबा large scale produce तौबा industrial production लाखपा चुमदगी होटल दा मेन्यू दा डिमांड तौरगा फास्ट फूड से मदुना तबा लार्ज स्केल दा प्रोडक्ट तौरगा मदु लाइसेंस तौरका दा एक्सपोर्ट तौना बगी विजन दो दाइ लाखदोना सिगी सेक्टर अहुम सिदा लोइनमक टच तौबा एकोगी क्वाइटगी मरु ओइबा अखोगी स्टेट सिगी इकोनॉमी दसु यामना चाउना इफेक्ट तौगदबा अखोगी सेक्टर अमा खकनेबा सिगी इंडिजिनस फूड हाइबा पोचे याम नुंगाजे तमो अखोगी ब्रेक मांगदा खंजनिंग सी होजि 170 आइटम्स कुम इंडिजिनस लेबदा 60 मु कनु चफ्रैक्स साम मु लेरिबा साम संगा साइ हाइबी खिबा माइ तौदना पोट अमदा मखन अनि हुम थोन पुथोक सुदुम यावरे अदुना दे मसिगी सेक्टर से अखोगी यामना पोटेंशियल लेबा तसिना कांदा इंडिजिनस आइटम अमम खक्ता थवाय यावसनबो मी एंटरप्रेन्योर मयाम थोलप मदमदा मणिपुर की इकोनॉमी सा हाइबम खंगना रोइबिदा लापगी चांस म लेरि अदुना हजिकी तसेंगबदी याम नुंगाइबा अमना प्रमोशन प्रिजर्वेशन प्रमोशन की स्टेज से संग लास्ट की सी प्रोडक्शन की ऑप्शन से लाबदिना प्रोडक्शन से कलाइ भौद खो हिंगत होनबदा करी करी तबो मथौ तारे न हजिकी प्रोडक्शन से हजिकी चाहौगिदा हाजरगे चाहौ से कोइना प्रोडक्शन हेंकरम बस तमजिदा कोइना चाहौ से फजना पुथोगदी मागी कोइना चाहौ खेरसे यामना वर्ल्ड पुथोप याबा मसी कोइगी इंडिजिनस ओइबनिना चाहौ खेसे फजना सारगा अकोइना मसी nga kokta kening da kening ana nga kokta da nga puthoriba asimaina akoina kokta si tangre thana ariba technology ore hojikti retort post na ano technology am laeba plastic sida hapa plastic sida adum koi phajana hapa ka kheji phajana tawani hawdo mong sem sani thongani kismis any happening hapa ga yam the presentable mong da koi pack to chumba yagane ba si pawa amagi adegi 250 grams ki half kg ki 1 kg ki pack to ga ma se koi railway da kai da mafung gudi mokta kachin kuya kudi mokta loina koi phangan ba yaragani ko magi life span se at least 6 months ko madum chalar mangam ba ji yam chamba technology ni just norma ko gi retor amakak leiraga ari yum da chu dum da to ya ba lipa lakh amam invest to ba so how we khese patana putok ya ba oji ki retor post si chu ko yamna tupo tupo ga lakpani chena dum aji ba air da dum tharak ba adum lising amakak lising ani ka tam dum tharaga amase da hauraga dum chahau se akoi gi india ge pam khudi makta prithvi pam khudi makta akoi chahau gi kher se chahau gi atem se hata putok ya gale मसे यामना लाइव टेक्नोलॉजी अमदा यामना वायबल ओइबा टेक्नोलॉजी ओर कदिनी जी लेटर पोसे मसी की से हद हलक तसु मसे अखोगी अनो अखोगी मणिपुर लोकल रिसर्च मा तारे इंडिविजुअल मा अम खंगना कोई टेस्ट तौरेबा फजन मा पाखरे सब मानना अखोगी मशरूम जे चिंगुम जी जो अखोगी चिंगुम जे क्वालिटी एना मिन पामदबा अखोगी लोकल चिंगुम मा तारे को सातिन मान बसे अखोगी प्रोडक्टस कायना हारिबा अखोगी युमदा थाबजे अखोना अखोगी फार्मिंग दा थाबजे क्या कन पामदेबा अखोगी लोकल गे अखोगी इमाई बेना तौबसिंग जे फुमदगा हौबा जुजुम दा अखोगी हौबसिंग जे मसे चिंगुम जी जो पानना मसे जो हजिकी लेटर पोस्ट हासिदना फज अखोगी फजना प्रोसेस तौरगा मसे जो फजना सेल्स तौबदा अखोगी अचौबा अखोगी इकोनॉमी ओइपयाबा एम्प्लॉयमेंट शॉप तौबयाबा थबक पिजबयाबा मणिपुर की पैसा की फिल्म फकलकदो अदुम इंडस्ट्रीज अमनी याम ngai hauji phoda lebsi manipur gi indigenous food si tasingna ngasai atho na bi khibi matungina tourism sector yaure economy sector yaure plus akhoi gi art and culture akhoi gi mayam ama singbo mayam khak magi scope si potential se atuki matik lai grep tasingna nangkai akhoi gi local gi oiba akhoi indigenous food items sing sigi value si khangam damne adu hoji atho hoi gumba innovative yo society kaina manipur tholaktana sigi lams da research ka tawbadagi akhoi da tasingna potential jam dei akhoi gi employment opportunities si pai le akoi economic sector da to ki matik growth rate lai habna sing tourism sector da loi interrelated oiba area amani aduna hai post da akoi akan ba sarkar gi so hena ahen ba million sang gdi akoi industry le ta manipur ni kai ba fum si lai roi gi wafum din akoi make sing pang hauji phaudo phangjari se loine na matang sai break manu jake break matung da koi thuna jarake impact news ki manu khutna meng ta dun lebi break matung da mayam bo amkan taram oksari akoi ngasi khana jari se manipur gi indigenous food item akoi gi yelhu de le ba akoi gi food item sing sina tasina manipur gi economy da tourism sector da amasung akoi gi culture da yamna akoi gi sakhot pa ya ba gi
interrelated oiba adum bagi yamna opportunity ma leheb set innovative youth society manipur gi managing director khoi khraijam athobuna yam action clear ka thambikre matang sam khamjani si akhogi soibum sisu mapalam ne yam pambum oiri hawaijar ram pami even china korea na khogi hawaijar si lak pakan da khogi japanese na lak pakan da hawaijar si tulaga moi ga manda bani kainam harau yofum malaidi adudi ai khogi kanusida food sectors da asema akhogi yamna scope malaidi sindi yare Gujarat ananda akogi amul gi movement khatangna mi in terms of lak maya ma thau pibading amaga aikogi indigenous food sida phadana chalaga de kadai bu pibang ngone khali madugi keno sidi pura unlimited ne masi indefinite oigani manam di adubu tawdabu luri badi akogi sida leiriba akogi entrepreneur sing sida masi gi food industry da kyam hena lupsan ba mi kyam lege habse masi acho keno mane aduga saigi koina se soibum hairo then koigi hawaijar hairo adegi even ngari bu hairo hairiba pot sing si masi properly masi koi swaida chana na ba koi swaida season na ba swaigi local market si khak fulfill tong na ba gi production da dum sukuina lairei ba chahi suk sang lakraba si adu aida sum confine tor ga leiba masi koina industrial production si amaru eri se aduna industry department na masi gi particular sector sida kitang akogi kanoma interest ama pira kanda masida phajana sincerely dedicate tor kanda masigi tungan ba proper policy ma top topan haidoctring da already akogi demand phajana leiraba success oire na khangaba food items sing cha masi huji food processing industry gi selam su tungan na industry department ki makha ya phajana leiri ado makoina chumnagi akogi haigi achar semba adagi pickle semba akogi candy semba da adai da sum lupaga leibise madude kitang tholaga kitang hena pakthok jawthona akogi hujiki yamna panbiri ba ngasai hawaijar gumba soibum gumba adegi di ngari gumba adegi umuro gumba kai gumba mayam se masidai sida kitang tongan ba policy mtang moina tawbiraga di madugi kenodu da madugi kudong chabadu entrepreneur thawai yaujaba singda pibiraga madu phajana angpa phangna madu putho kanda export to ya bagi cha sagi o kanu se usoi se su yamna pame ho pam ta de usoi je yamna ai kitang supplement to je usoi se asui mati pame akoina chahi mari mangai mangda akoina usoi se akoida chithi ma irakpudegi akoi usoi je angakpude piu haibadegi akoi manipur da leiba industries unit ahum mari food processing to akoi ahum mari na punjilaga usoi si soiraga chamchamna thummai da nang tolaga akoina boraba akogi बिलापति बोरा से हाप हाप कोई दिल्ली एक्सपोर्ट तौखीबो अदुदि अखुना तौरिसी कयम तौदे उसो जे सोयानी थुमई गतंग तिंगा थागिबो अदुगा मखोइना अमु रिप्रोसेस तौरगा आदा अखोइ केनिंग तौरगा कोक्तादा हालगा मोन अमु एक्सपोर्ट तौखीबनेबा अखोइदा कोक्तादा हालगा थारनबगी कोगी पैसा लेतबा कोक्तादा हालबजी पैसा खा चंग ममरमना कुचु खुलाइ खा चंग ममरमना होजिकी बोरादा सोयला गतंग थागिबसिदि थुंग तोलगा थागिबजि कोइ पैसा तिंगदबनिया अरबाना थारमे एक्सपोर्ट angakpoda usogi export se lei adagi bombe dagi timamang laame akoina thabasi yamande masi truck to lowrage akoina usoi subadi yam wai masi slice kakpoda kalli kole habada machine bokta noi akoi kuti thiragi machine bokta khillage noi mayamgi damukta usoi je hekta soiraga piro aina habadagi akoina market ta thima tamda tata gali emo nongudi lobongamba nini subo nungti ke tata gali ja ali na lokse lagadi humni subo de tatle ko man bu kitang soi gi farm tok di da si wild dagi kakpang ang tani ko is sana ising se sathi se culture tok dri adi heli se ai kam to ko adi heli se ko gi sai gi pengba si yam sathi ba ma hejage pengba si huji pengba si muthi ga dabdi di almost kalle na lowe aduna handak se koi pendana handak ki chinjak festival da koi gi yang thangi tamo surchandra si indigenous fish farmer of the year award na koi na kai khumna ba ma bu sak tak ba ma koi tokduri masida pengba sida mana takpira koi matungina angang da pengba si koi tin fish na tourist mai na mackerel ji mota koi pengba si phan to bu ya bne pengba si mongon da omega 3 na koi gi yamna salmon omega 3 si mongon da phan yawe aduna mana haibada angang chahi ama dagina chahi ma pan bhugi angang sida 50 milligram gi keno mamam koi gi pizaba sida magi brain magi heart ki kai gi beno yam si loina mak improve torokani haibagi ponam yawriba adugumba food value yamna leiba poching si koina pengba si fadana culture toroga puthoga tin fish can do the fadana hapaga export to the machine mai pawi the ningai maram si suni leitabane
aduna potential mata ko indigenous fish item yam leidana masi su ko gi tin gi mo do mai to kanda yam di malai masi fisheries department amri to bo hor ma bane adu bo sakana to wai ba sidi kuina chatte heta toki adu moida कोई फिशरीज डिपार्टमेंट की कुछ क्लास फजन लेबने अल मुना थवा यावद बनना कईनो तो मोय तो किबा अर आइना योंगचा की मतांग खितंग पंजेगी योंगचा जे के मणिपुर से अमरो बदु को मपान लेबा मैतै मचा मैम योंगचा से पामनिना क्वालिटी प्रोटीन लेबा को योंगचा ची कोना कोक्ता दमक मसा जी हान बंग हमग जाम फरे ngamdraga chu ko icham cham na ko thai je hono yongcha akang bai na kangan re mina thai na kangan ba chi di icham cham na khela dung sa de phoro ka kangan mene ba masina nga sa ji yongcha ki mapra mai ta re masin protein ngak ni protein ji di mai matai sing jina yamna pa me machi cha thu khra ga akon tha mari ma gi matung da chai du di amu ba ma gi maru du ka ta ne ba mahau du di mapra du di roi kiem gre ba kiem gre aduna masi hoji ki latest technology da science kitang puchin jaraga masi yam line 자기 리를 강할라거디 자기 마прав 주 가인다 맞다 버서서 용작기 마오도 싸만은 싸부 강거네 봐 그동안에 할보다 그래 용작지 파전에 켜라가 다이렉 강한በ이 모다 이싱 아속보다 아거기 말론다 블란칭 거웨 미니 아니당 풀피라가냐 아두가 록토가 강할라거디 마kamaka kaga 파전에 탐마봐 용사라 강라거디 타 망하기 마뚱다 타 트럭기 마뚱다 싸부 마tum다 주냐 셈 fresh ta chabado aduki same taste phangani same maprang phangani chap managane ba yam chamba technology ni adu koi technology je khra wat padigi yongcha kang bai na khone chanari chi di no to bang akte ne ba maru du akte chana boin to no oboko rai tare ko adu na hojiki indigenous ki koi gi masi package phajana packaging to bi ra ba hojiki akang bado adu regati akoi hoji yongcha matam da hoji lupa kuntha ni phu pe de bok koi gi lainari dina adu kitang shape to bang ngani adu na mapanda dum लेरिबम सानिंग मतम द साबि फंगनी होजि योंचांग मतम मतबदा दुम चाबा मतमदा चामानबा टेसे चामाना फंगनेबा अदुगदि माजि किसे फजना पैकेजिंग तौरगा कोई फजना कोई मार्केट तौबो यारे याम नुगाइजे तसिंगनमक इंडिजिनस अखोगी इनोवेटिव यूथ सोसाइटी नि याम कन होना बिदना चिंजाक फेस्टिवल काइन तौतना मणिपुर की इंडिजिनस की फूड सिंगसि तसिंगनम अखोई इसामफो मसी कानबो थोइना खंगमदे सुमाइ तौदना अखोई मणिपुर प्रजा याम अवेयर ओइदे तौदबु ngasi अखोगी अखोई अथौबुगुंबा थेंगनजबदगी मसुंग तामो अखोगी सना जाबुगुंबा थेंगनजबदगी अखोगी इंडिजिनस की फूड सिना अखोई कयाम अखोगी तुंगी फ्यूचर स्कोप से कयाम दे इकोनॉमी द tourism the art and culture the to matik uncountable oina leiri habi posak sum khangzare akoina khanajab du khar khatani mayam masu leiri aduna tasengna ma sigi hiramsa manipur sarkar masung entrepreneur gi association uriba tamoi gi maikai de masung innovative youth society gi maikai de yam kanna hona berga prajam yam the awareness amga maski webs na lakan akoi hoji manipur da packaging drinking water kaina puthokna riba adagi akoi gi squash kumba puthokna biskum gi web amkhak tasengna pibang amkhadi lambi se aduki matik yamadina manipur gi prajam yam ama ina khunbang amba masung akoi gi senthokta akoi gi atat kham leitabi well developed economy mu oibang amgane habagi ofum se thamjaraga ngasigda saruk abiriba tamasana jawba hangi general secretary all manipur entrepreneur association amasung food expert loina na innovative youth society manipur gi managing director khuraizam athoba anibo amkhana thagas phongdok sari loina na mijeng tabe punam tigi kanena ya thangni sari